tun trum chu reverend chu thua ma thu ziak ngai nom tak mai tun lai ti tileng vel ti kan ron tar lang don ani tun lai chu social media ti tileng wak atam riau maya social media hi achak to khopa kan mu chak lem lo le kan chiar chak hau lo thil po hi mu lo thei lo le chiar ve lo thei lo aum thina mai mit chin san ngot thei ani bik lova beng khup san ngot thei la ani bok hek lo kan mudu emo mudu lo emo kan hredu lo emo pumpel ngai na a lo ani ta ber thil pakhat kan soive zau du chu MZU virtually saw down anti 7 deadly sins and tirna an chang kha ani kha zo na ta kalo mua karil ru te chuan an vatilu tuk deuh ve katia social media an ron social zui tak chia ma chuan ka ngai tu ana akal thui le zual dewa MZU zir lai lam in soifi ana ka mu phei kha chuan an chapo pui zoma ni inalang khatiang thil wal out taka an chan ngam to chuan thalai ji nga nau pang deuh jok tlei rol te a hruai sualang ti a hlo om hle kumsang khaja ko som kwa pakwa khan synod officers meeting awemin satanic worship lo hluarta kha atc ho tu te a chui tira atc ho tu ten an mu chu chu accent chanela the craft film an in the trangle le khabu pathum boruak lal ram huai mei ti le doi thiam lal nu ti an chiar atangin ani ti ani chu wang chuan synod book room a heng le khabu pathum te hi zor khap ani a mi pakhat tuna chuan ko ran upa ani to le khabu chua turpo khatiang le khabulam hoi kha ani awangin chualo turin om hingin upa lalian so tanen kan ngen chiama ma se chu amai thei tura alo kalpui thui to chuan lam mangin kan ngen hlotling zo talo chu le khabu ero chu alar zui tawak lo ani ang omin kan ngen na apum lo wang khanimo MZU virtually saw down 7 deadly sins an entir po hian ngong thalo aneyang ti alo om khop mai K3P General Conference ale naupang Sunday School in Khompuya te po hian drama emo skit emo an chan hian film khurangai hle biak in chunga angat phei chuan drama le skit tiang rengvel hi chu chan lo a thajok naupang na chuan makle dang dai deu mu nom tura an ngai kha chan ram an chak si thina chu wang chuan film khur tluk om lowang thil pakhat chu thil thra entir tura lem kan chan hian enga tinge thil sual thil thalawa tang khera zir chua tura lem kan chan thrin in bi chian anga yang tunlai titilar tak pakhat chu Myanmar mi Benjamin Suman far kon khuwa in chala birth certificate le Aadhaar card alo nei chungchang hi ani tuna tak phei chuan ama po in thil ti duk lova in ria in a birth certificate le Aadhaar card chu thu nei tu te hne na apele le to ti thom oma he thil hian in hnial na athlen chan pakhat chu khochak u naute kan thlir dana anma nei khongai lo wanga punlun taluai anga yan om ani na taka ero chuan Mizoram Sarkar chaktok lo wanga hetiang thil dik lo hi thleng thin ani jok ma Mizoram Sarkar kan ti hian local council le VC te thlengin huam ti rila thil dik lo ti du te kan lo tran pui le mai thin hi thu nei tu te lam in en fia na tur poimo takani Myanmar buai ma atangin khilama zo na thak enge moza an lo chuk to thina chungji nga tam tak chuan USA emo kal andu awangin Mizorama le khadik lo an siam tir thin an din mun ngai tu chuan hriat thiam thei an ni anga an ti dan phung ngai tu ero chuan diklo na chu diklo ani mai Mizorama hian sarkar nuaya diklo hi aleng chumani ber mai kamru laskar ne na tribal certificate petu tele phua chop taka Mizoni na changte nama nuklu tu te ang thau khan Benjamin Suman na birth certificate le Aadhaar card suak lo petu de khan antidik lawani kamru la po atna tho achim dur nu loka first class contractor hlan kai ani le zel kha adik lo tho tun hnaya Myanmar buai na awangin mi enge moza Mizorama an ron ral tlana an lo lut zoka an chho le a an lut le zoka chu tiang reng chuan mi enge moza chu an om ni inalang ati ratang khan Mizoram Sarkar hian ral tlan te ming chin chi ana fel tak asiam lo hi sarkar thiam lo liau ani ral tlan te chu an du na muna an kala
tuna hian mun hlazoka te po an om thliat thluah to ani ome Mizorama om nge tum ta zok an omani po in sarkar hian zui sela an tan thil dik zoka ti dan ruam man sakse thatura ni a athla zalen lutuk ma ani hei hi khochak u naute kan huat wanga soi kan ni lo thil dik zoka ti atul thu kan soi na ani mi thren khat chuan British in ram khata om theilovin min thren rang an ti a adik na chin thui tak a omang kumbi si zakwa somthum vela Israel ram alawin thren khan marlam Israel ram mi te khan chimlam Judai rama anral tlan chuan mikhwal anni a mikhwal anni na rama chuan om nget ri lo ma sela an om na ram dan kha akipakoya an zom ve ka ngai Myanmar atanga ronral tlan te po hi Mizorama an om chung na chuan mikhwal anni a kan ram dan le hrai an zom thlap turani ang mani du anga tlat ngai mai turani lo tunlai ti tilar tak pakhat Mizoram khochak lama Myanmar tanga laklu ke pani nei lir thei kenbo anti hiani hei po hi khochak lama chuan an mang tangkai phian ani mai thei ma se dan ang taka laklu thei ani silo a hriaten an soidanin dan ang taka laklu thei po ani om love China siam ani a India sarkar beng hi thleng phei sela chuan China siam laklu chu aphal hau lowang antile zela kenbo hi Mizorama register thei ani silo chuti chung chuan khochak lama chuan atlan suaw mai ani ome hetiang thil a thlen chan po hi Mizoram sarkar chaktok lo wang bak bu tur a om lowang kan trong kam na zonga hian Mizoram sarkar chaktak ti emo Chief Minister chaktak ti emo an chak chuak cham chia ma se thil tak ti turin a chak na lai mu tur a om mang si lo engkim mai hi mitan siai khum ta emo ti turani zok si amang an thlak lam chu ani ber hi mo tunlai ti tilar tak pakhat chu video clip pakhata Mizoram Assembly ho tu pa ber USA Mizo te bula azuk in soi bora vel hi ani mi pui hian tunge ani kan ria Congress sarkar minister thom na tak ani to a tlatlum zui don lova a in riat wange MNF apakai tathuta anni la in Mizoram Assembly ho tu bera anda tamau sia President's rule po in omta ila MLA zong top maknuwa in thlanle ma chuan lal takin ani chu omzui turani si a in soibora na pia lama ngai mo om tak zok chu BJP zom mai anial lo thu a soi kha ani ami zienin azom tak du mai po in arin om Mizo Christian te hian BJP thil tumper chu country a Christian na nen hian a in kal tlatani chuti laya BJP zom soi moi tak thlat mai kha Christian thatak zia chu ani lo mel hle thudang deuh taka han pakai ta daila nimin lokathil thleng social media an soi lai titilar tak pakhat chu Missionary Training College MTC Assistant Professor thoklai remruat feli thi chungchang hi ani ningani tu ka khan aril rulam natna depression awangin anun na alo ti top ni in ansoya ama hi ATC BD le MTH religion 00 to Nepal rama missionary athok to tun nai dewa MTC assistant professor ata na ronson chu ani ka pension nuwa ATC ka han thole lai khan BD chu aron zir tran man ve nge ya ma semi mal takin ama ka revelo mani in ti hlum kan tiang hi BD kan zir lai khan kalau zir bing ve to a khothlang rama chuan mani in ti hlum du na hi natna disease an pom mak to a diriam na an nei to lo anin ti hlum chana khan khotlang po hian mo kan phurani antima ma zo ko hran pa te jinga mi Augustine hunatang khan mani in ti hlum hi ko hran le khotlangin an endana diklova van ram kai lo tur ang hialangai an ni thin kumsang kajakwa somkwa pahnia khan Sinat Social Front Board sain Sinat Conference Center thu pahni kazia chu zir ho ani a pakhat chu suicide and attempt suicide ti ani a pakhat chu euthanasia mercy killing chungchang ani PCI Assembly in Mizoram Sinota tanga thulut mani in ti hlum vuidan pa ngaya vuilo tur ti man hlim hlot kha ani a upa chal nu na khan ke pro pastor ve mai kha nimin pia loka zir chuak hian ngai dan thar te hi in ron ti chuaka ti in min khak nge a
Reverend Lal Chuan Liana Executive Secretary in charge Social Front Khan Minron Chanta ani kha wanglai ni chanchin bua mani inti hlum chung chang hi voi ni voi thum ka jiak to a mi then khat chuan mani inti hlum an tam pha ange ti in an hlo thon thu min hril na a ka diau du chuang lo chuti lai chuan ka thu ji awanga mani inti hlum chung ten ngai that na na an man pha ve tlat thu ka dong bok man kuma khan aizol chimlam veng pakhata nula fel tak pakhat chu a inti hlum hlau maya pastorin avuina a atong kama khan anu le pa an lungoi lo hle wanglai ni a kathujia an lo chiar to awangin min kom an du thu an thran omnu in min ron thrila keima zokin an ina ni ni kalen chila ril runuam takin an omzuita ani ang kumsak ni som paruk sinot in khompui dur tlanga khan mani inti hlum vuidan pa ngaya vuirot nakha pas ani a PCI General Assembly a thlenani kumsak ni som pakua khan PCI Executive Committee member tenen suicide and attempt suicide biblical and theological perspective ti kazia chu silonga zirho ani a kan min tlang via winalang pastor le ko ran upa inti hlum te vuidan tur ro chu zirchian le tura da ani ngun taka zirchian ani nuwa PCI General Assembly nu nung sang ni som ni pania khan pastor le ko ran upa mani inti hlum chu biak in a vui lovin in lama vui tur ti in rel fel anita a remruat Felipo PCI in mani inti hlum vuidan thar kan nei ta kawangin vuidan pa ngaya vui ani a athi na hian min thong hlom hle a khati taka thi pui tham ril runat na alo nei kha apoi tak zetani atharawe ro chu lalpa hne na thlamuang takin achol nge yang